Jisu Kristo ka me pa arwaya kapyo ja pa sero pine mehempe kai pa sansa nem palo ko mo ngunu mjala selo alo niti mi bidu selo ngunu Proverbs chapter 16 verse 1 sim kakasa soludo we may make our plans but God has the last word. Sega verse ngunu mlukodo ngunu atoka alo ngo hila muchi ngo hila inchi hela hensu jalo pinika alaw ke melanja ngun ka impe me pesene don ludo ngunu sisi lugina ni kone takasa hime kone mo puriri jalala kulalala kam kone medu pala hempe me kala dotu homo ka interview mekane mupe layo layo mapali kala dotu o ayo emama abekele esamo biala doto la biabola yo mapali kala dotu o nung pape hulite ne lukoda pinemi mo luko mapa atoka helalo atoka mulalo atoka tamolo mukas tadula mulama pa dokante orong emo interview mekinto kila pasting dula la hempe ay periar meri bela mekele mo ayo emama pate ra sa pemitol doto kila hemi mo e para yobo te hela yobo jaje kele mo heka interview menemi kampai jaje la jije hela ngorong testimoni tapato hopa seka bersi ngunu luko pamudo no ato ingkasi ci mekasi ci la ngunu ka ao hempe hendu do opini ka alao ke adinke done la ludo hopa ngunu mi Psalms number 37 verse 5 so luko do ngunu ka nuna ingkatai ne mekatai ne hendo ne pini mi luko tote mo me henje budola ho mo ke hemi mubikendo ne hala lutola do hopa ngunu jije atau kata amolo atau ka cinulo mekasi cil mutampa ngunu ji kunu iri kelio muri kelio kamale mene jalo business mupaka mene jalo honene ngunu ingkatai mekatai la mujalo pinemi luko luri bela ngunu iri muri dokoda pine ngunu agion da bola la le nami pakok bila la hemi hoiken kenola sega bers atano kapado hopa selomulanja sega pineka tonsere me pa ayatagsa ngunu ji kun iri miri jalo pine mluko luri bela iri miri sa pine lo le na khulibi ko dupa pine lo yang ko dupa selomulanja mi pine yang kincho pine ka arwai do kincho amen.